Kasang West Castle Students Union dari ban ai Bojung Tho our Mission Director Jangan National Health Mission nakam ta ban kentu yu ban plino and ban pentrai kam no ya ka Maternity and Children Hospital Kawadan Hapo Nong Ston kini kalong kat kum ka khobor bala pelat ban pha de kinang lam jak seng hab kale punya kendu Yokumar hakani keski ki bala dep KWKSU Central Body Hagwani baki grassroots development ki bala pesateng na kesorkar kum ka Polytechnic Institute ka ITI Sipsing New Building nang ta DSC Arjararpo nang ta ka Government College Full Fledged Government College through PP Mut nang ba ka PP Mut nang ta ka District Library and Auditorium nang ta ka ba khadu ka district del habade berkini ki point ki mat kelang bang ilai jing tho a udisi ki tayo ki baladap kum ka jing pen kan mau pat nagalian udisi ru ai ka juba ko sa ba uklem shong klikiti u ya ai jing tho se ki kla ba per beri pe ya kini ki department te nagalian jongi ru ni ai budin na ka por sekpor pat hakabade bat kaneka sakawai kalong ba habade bat ka MCH kalong ba ngelale ban budin nak pratarik ini tayo kolomba bani kendu yau Ram Kumar bani director jangka NHM pat agni bani ke MCH nakaliam Ram Kumar kumu director ula panpor yang ikaseng ba lakum do ai por yang pratayo bangila kanang ba nakaliam ka planning department but finance department kan ai ka approval habade ba sanction no but pleno at MCH lare raman power but kiwi kitiar jin kam but nakna ju ko akan syai ba inside no kitiar ke bakam ha kat kum gani ka judgment ta abe dei bar ke MCH nang stoy but nak ka basong ke tam kalong ba bale bangi kran ke MCH no ba hagiding shem ka jungi kalong ba bun ki kimi ka kulum pun ki du e no namar ka jing bombiang ka jika ai jing sumar jinada ya ka MCH la pleno paling ba kitiar kiba don kam kiba ba la ba setup akadik MCH kebut ba kilom kimi bagi kilom kinyo ke jingkar ku ke makrau hagani ke district te hagabe kene kalong ba kini ki grassroots development kiba sateng ikin turu kamtam ya ka legislative assembly committee hagabe ba ka politik ni itanal ke jing simkia ke joki eksnem galat kilawan ban jurip ya kedai ke politik pat ni ko apa perkembangan yang bagaji wan jepi iso romi pi yang ikmat nanti konstitusi berapa bi di basyong nanti sekretariat berpakikan man kapol ko assembly bagi dei ban budin nak kapol sekol nandu pasal kila budin ban dei ban penjau kan katong ha dei politik ban dei ban plina ban dei ban penbiang no syai ya babe ki furniture ban ka like ban ki wiki jinan kam Kang ba en laban plino ya ketika Polytechnic Institute apo Morsian Nongstoy. Pas kawai lomba ya kiwe kum ka ITI kum bala mention ngamane ki point bai kineru dai ban president ban bandap no ya kejing pentrai ya kedai ya kita ki grassroots development ajing to ya katain kan ki sama pule ki yo ban yo la ban pule tante ki dram per ki la per pada kentang ya wai kalomba nakalen kaseng ha kawai bat kini ki ma kamtam ka MCH kalau bakat kum kepala keren Ram Kumar Ram Kumar kalau mbak ibat bagi ya terilang ya kata kalau mbak kata ke pratayo bat ka lande ka arbanai dei ban penurlong no namar ba ya kan lengi la sat thok ki ba anong stoi la sat thok lagi laka haki politician ki bari pek ya kan kalanya ko ya kia te kilawan chen stoi man jiri ho kata ka jingsha ya ai ki ba ai por ni lai bai kalau kelai benar itu, keren terikam, ba nangta, lai kenduk nangka pospol bani semalam, yang ba lai extend bang, riunai, ba bentar lai sis tam, kalau kayak bas musik, bangin syatok nangka por kum kipai ba juga bas kesil, te ingin nang ne syakmat kalau ba, in ba ikular ke bagi ki ofisan, ki birokrat, ki lai ke komen ke bas tuna, ba cela dah, kamu long hata kapor ke ba, ngiru ngim la syasyu. Kalau bagi masih menghambat sih mereka itu kilat kita kamping kerang bak sarkar kaba menta kalau pergi ke kepar haman kita haman ki distrik jongga jela kini ban aye kata hok ane kaba kaba di hok kaba longkat ku karitis siapa iba penkul keruat yang kesek